Kaliang jangi ka union niang ba ka Komara Limestone Limited kabaran hanti po majai hapo thain viwa sora jangi hanti hadian bekelele eka privatization lani kata ka joint venture rengka paga government ngila yatho yaki ba hado menta kinong trei kila sa langkrang nan so baba tri yaki kani kada ba ka bangaitin katang kadang day unang yalam jong kayo niya. Dahil nakatakadaw sa sisiyan, yakani kabanta na kanyang iisi iman na. Ngiretay sa diba ba yakani yung mantakan ng sa pending. Bangin ang manpito ba? Kung bangin na judan na gamiting nagapospor, kamtam magabaday, yakani kabanta na mangisuto kadaw ba kalong kabangin hapan pekpay na di ba't manpay ngor lang. Kanang manang palong lang kanya. Yakin ang yalam dyan kayo niyon. Kanang manpunong lang kanya. Yafi kinong tayo iway pa iway. Kani kadi kanong kanti ka dyan fi. Wabhinsain doon yala ka dyan kabanta. Yala ka dyan kujingim. Bakum juru. Yala ka hok ka dyan. Kani ka mulai kabanta. Ka dyan presiden. Lani dyan uskatari. Lani dyan kinong yalam dyan ka-step committee. Kani ka kam ka dyan fi iway pa iway. Kum kinong tray. Hakani ka puwar ka babanta. Namdan kumangalakan na kipor kibralay do. Ilado na po ICU. Ilado na po ICU. Mano ban penkiyan ni na po jentiya. Mano ban aingi kidaway. Dahil na katagadaw. Kaya benta ka ban kren. Daga basay. Namang gisutro. Baka jinge. Bak gisok kerdot. Kiday. Kibaya kendulang. Ngam kuat ay kinagakam kakala. Ban pol sakalais. Ka union ka di kalama, ka bagang pedang, nakabenta kabit kabiyang samansar, jom upabun ubalang. Habab si buho yung kinangyalam kinibat sandur, nakabenta kabit kabiyang samansar. Kung mga rakyat at ipuat karalay na, nado bang lalong presiden, nado usang arajar katra. Ngi ka union, ngimday ba ni kawang mau, bat ngimday rubat pengkalalama. Dahil nakatagadaw, akan nagkaporos pa bangin kliyap yang nagkabenta. Namat pagkidi kicingit kibangam day supay kando, tangsinak arman. Hindi ka nagkaji kando, kabalakta, yang ibaro alang kamtamahan ni kapatang kabamenta. Dahil nakatagadaw sa sitin, nginaban niya duriap, nginaban niya sa ilan lang, nakakabagin niya tray lang, kung magnisutay naman yan, bag niya perkaru menta, bag niya na perkaru nagkabenta kalaskay kalasiski. Dahil nakatagadaw, nilapin lang yung executive committee. Lembaga executive committee, ngikuha ba pensi niya karay? Tekatahan na tinigil, ay talikar kung gani, kasi ko lang, bana galing kami spend kalapan po, lay tayo, o tayo, hano ko nagamanta, ngina galing ka executive committee, nila, kabag nilapin lang niya gani. Tekanda ka sa mga fimenta, pisa gumno, lada pisa, pila pili gani bangin alat tayo. Ya kabanisman. Halo kini gibenta. Halo kisintay kam ka jangka. Bang ngiru kung kiniyon gipentay kami kata. Ngataray bangin niya rakti lang. Kabiang na bangin rakt. Ba nginalat sa tayo. Ya kabanisman bat kumsuyo ka sarkar. Ba kan pentay kami gini gikam. Ya gini giray. Kabiang sura agar pat na pili rakti. Baru ko kasubang pili rakti. Kajana meeting kalapdiang ya kene ka peace mission bang kot of no suwa menta kasni kandre tarit haga por live je menta janme kubres po